السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناو خدای رحمان و رحیم. تماشاوان عزیز به برنامه هندک و رندک ام پیشبری ونه. هنک جی نهستنه هنک جی مامستنه بله جارک جاران رحمه لده و باوه تماشوان و حاضران دبه دیدمه که پروفسورک دخوازه جی شاکرد خواه گو خباته که لطاقه که بکن به اف زارو که وی تاخه به بکیجن کد پیشته خباته گو شاکرد طلبه دکن و تینن ج پروفسور خوره عجیبه لورا دبین جوی تاخه کسی که گو بکیجه جی کی دبین تنیه پیشره دمک درباست به نزیکا 20 ساله پروفسورک لوی خباتی راسته و دگره وی خباته و ج طلبه خوره شاکرد خوره دبیجه هرن وی تاخه بپرسن به اف طلبه نا چتکن چه حالی دنه وضعیت آوان چیه شاکرد پروفسور درن و لیکولینه که دکن گو جه دوست طلبه گو تیل سر وان خبات هاتیه کرن 20 حبجه هر اکی کیانن جی کی 20 حبجه گهاشتنه جی کی دبه ودگرن جه پروفسور دبیجن دوست حبی 20 حبجه کیانه جی کی دبه پروفسور دبیجه هلا وگرن بیوانا چما یعنی ولو گهانه جیکی یعنی فرق وان چیه گو جدایی وان چیه او گهاشتنه چیکی هنک جوان حاکمن هنک طبیبن دکتورن معلمن ماموستنه هستنه هر اکی جیکی ده مجولدار خباتکارن دبی در وان دبینن وان طلبات دبینن وان دونستینن هف پیوینه که دکن هر 20 شاکر یکی اشارت دکن دبی ماموسته که پیرک جنک اشارت کن دبی ام وی جنکا وی ماموستا جنک ام گهاشتن وی درجه جوان 20 حباجی یک بتنه نوکوانه او جی دبی جی گوهرتیه جی گوهرتیه اما 19 ده انی وقتی که انا مقام ملکی دبی پروفسور شاکرد خورد بیشن هر لیکولینه بکن هگه گو اف ماموسته جنک هین لجیانه به اف ماموستا جنک گو هین لجیانه به دی هر وی ببینن دی درن جنک دی بینن جد پرسن دی تا چیکر گو اف زاروک ایرو پیشرو جوانه رونیه گو حرکت مقام دکیدن دی مبحث کرن الوان نری مبحث کرن الوان نری مجوان حس کر و منخواست گو اوج حز بکن شخوا و جیانه دبی گهاشتن ویا ام مسئله خوش جیان مدرسا دبی گش ولی کامل نرم بیجوی جیروک امکارنش خوره چه درس و شیرتا درخن تماشوانین عزیز بله چه هر کسی گو بزارو کاره علاقه دار به چه هر کسی گو بدرس و درس داینه و علاقه دار به کاره جخوره پارکی جیوینا بستینه درس داینه ده حلم نرمون مهمه جبو فتح کرنا دل زاروکا یعنی خوندوان و طلبه چه حوجبه گر بکرن گر مخاطب زانبه کو تی حس کرن دوی زانبه کو قیمت دی داین و پی علاقه در تی کرن بله از وینا درج نکم شیرتا خوشتر هنه از دخوازم و بنامه باف گو جبو ماموسته کری خواه نویسان یک گو بتمامتی شیرتن از و بهلم او باف ده نامه خوره ولد بجه بلا زانبه که مروف تب نه راست و عادل بله وی جهینی وی بک دجی هر خاینی جنوا جنگاورک همبری هر سیاست ماداری جبو نفس خواه باطل ریزان گوجان خواه دبر گل خواه بدن هنه یعنی همبر یکی باش همبر یکی نباش یکی باش هیا
همبر یکی پیس یکی باش جی هەیە همبر جناوارێک یکی قهرمان جی هەیە دیجی هەر نەیارێکی دۆست و یارێک هەیە ئێ وەخت بستێنە ئەز زانم بەلێ گۆتکاری بە هینی وی بک گۆ قروشێکی گۆت بکەدا خۆ بدەست بخە چێترە یعنی کەدا مرۆڤ گۆبەرە 5 قروشە بدەست بخەم ji valayiyê gotê mirov parsetiyê bike şenga bistêne bi qîmettir dibe. Bila wîndakirinê ji kêfa bi dest xistinê jî zanibe. Wî ji hesedê dûr bixe. Gotikaribe hînî wî bik bê kena bêdeng çawaye. Bihêle bila zû hîm bibe got zalim di zahir de serfirazin. Havaltiya pirtûka û xwendinê pê bide naskirin û wî di demê bêdeng de nas bik. Bila bifikire çûkên ezmana rûyê rojê çîçek û şînayiyê. Bila zanibe xeletî ji dek û hîla bêgunehtir e. Dinya tev hemberî wî jî be bila ji ser fikra xwenî heq zanibe nede alî. Hember kesên bihilm bila bihilm be. Hember zordara bila hişk be. Wexta herkes balî alîkî biherike jî bila ew nekeve mandora wan. Bila bizanibe guhdar bike, bila tiştê guhdar dike, bila di mêzêna rastiyê biwezinêne. Tu karibe hînî wî bik di şînê jî bila di şahiyê jî ji xwar bibîne. Di çavşiliyê de şermî tune, bila nexe serê xwe got herkes ji bo menfaeta xwe dixebite. Bila hêz û hişê xwe erzan nefroşe. Belê قلب و روحê bila qet nefroşe. Hemberî mirovên dizirin bila guhê xwe bigire. Wexta zanibe li ser heqiyê bila zanibe tekoşîn û herbê. Hember wî nerm be, belê wî hembêz neke. Lewre agir pola paqij dike. Bihêle bila xwedî cesaretek bê sebir be. Bihêle bila qasî cesûr be, bila bêsebir be. Bila bixwe bawer be, ew çax hemberî mirovatiyê jî bihêvî û bawerî be. Xwestekî mezinê ew. Ka bêtukarî bi çi qasî bîne cî. Ev çi qas baş e mirovek biçûk e. Xwezî û hêviya got mamoste müderris dê û bav li çarçova vê nameyê zaroka xwendevana feqa pêş de bibin û bi muhebet û bi eleqa nêzîkî şagird û teleba û feqiya bibin. Denha xatirê we şeva we yîmayî xweş. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.